MUP zdohaduje, že zo zakonom zabranjene hasnovanje pirotechniki u zawartym prostore i na javnih mestoch, gdzie się zbiera większe číslo ľudzoch, jak i predavanje pirotechniki malolitnim osobom. Puščanje ohnjometa može okončovati zljem za toto ovlasteni pravni osobi i to na odobrenej lokaciji zo zrišenjom kotre vydalo ministerstvo nukašnjih djiloh. Nepravilne hasnovanje pirotechniki može vyvolať oheň i eksploziji, abo češki kaličenja zo stirvacima pošlitkami. Najčešće povrede, tip povreda zapravo jesu pekotinske povrede različite dubine, zatim eksplozivne rane, do najtežih povreda što su konklusantne povrede koje mogu rezultirati gubitkom delova ekstremiteta ili čak ekstremiteta. Najčešće aficirane zahvaćene regije su pre svega šake, zatim lice, povrede očiju, ukoliko petarda eksplodira u džepovima, to mogu biti pekotinske povrede u predelu butina, prednjeg trbušnog zida. Ministerstvo nukašnjih djilov zaprovadzuje šitski miri i aktivnosti u skladze zo zakonom, že biše zoparlo njeovlastene predavanje i hasnovanje pirotehničnih sredstvoh.